Pentecost program thlir tu te chebevek ule Estherland mingmoi kania kaushan rongbol na chanchin thlir ni lawngai thlang o shwai tu te rongbol na lawngai thlang sa ila General Superintendent Reverend Ngur Thanpa Rasailau chu April di som pasari izir top zan atang khan Bethlehem Bial in khompuya speaker ania pathiani zan thleng hian rongbol na nei do na ni General Secretary Reverend Silal Ompuya chu konpui bial in khompui khamrang huna manpui turin April ni som pasari izir top ni khan azin chuaka ni zana tangin pathian biak in khoma speaker ania pathiani zan thleng hian rongbolna aneyang General Treasurer Reverend Rokhuma chu April ni som pasari izir top ni khan ni otlang bial ya sia ha bial tlo turin azin chuaka General Treasurer hi April ni som ni pakhat thole ni khian eizola lawlet le don ani Reverend Ngai Zwala Secretary General Sunday School Department chuan April ni som pasari izir top zan atang khan headquarters kaushana pathian choimoina speaker ania voin hian rongbolna nei chunjomanga pathiani zan thleng hian headquarters kaushana thushi rongbolna aneyang April ni som pakhat le ni som pahni pathiani mangkhan Southern Zone Secretary Reverend Gospel thanga chuan Diltlang South Bial atloa khomoi kaushana inrini zan atanga pathiani zan thleng rongbolna anei Southern Zone Secretary hi Longtlai Area Chairman Upasi Trial Vungan atoi om ani Diltlang South Bial chunga hian Joshua Revival Team te chuan rong an bol meka Reverend Gospel thanga program hi an troi om bok ani Southern Zone Secretary Reverend Gospel thanga hian mun nuam le Bungtlang South a pastor quarter sakmek ta chu amuna kalina enfia bok ani Reverend Gospel thanga Secretary Southern Zone chuan April ni som pakwa pathiani manga ramthar kaushana lunglei South Bial Missions inkhom puinei tur chu man puyang Mizoram UPC Assembly Center and Panda Structure Committee chu April ni som paruk ninga ni Khan General Headquarters Office Committee Room an thukhoma Assembly Center hunma thom thatdan tur chu an thurel tlang pui ani ASC and PC chuan General Assembly nei ma a Assembly Center sam 5 vek anrela Center chunga ram online le remchang la ya thingmoi chi le nungcha te tana ra tlan chi thing thanem tak phun anrel bok Center hunma te athei anga chei thatte le mi pazun in thom thatte chu Center Committee thutkhom ro re langsar zwal te an ni kumsang ni somni panga atanga sakchan Mizoram UPC Assembly Hall mi puisang thum zaruk leng tura duan chhong som pakhata sang tur chu chaktaka sakmek zel ania kumsang ni somni pruk General Assembly Center a nei ngei ani theinan ACNPC chuan ma alamek zel ani tuna kan hall saktur kan center kan in khom puilian perna tura tan kan mun masak me ka hi a chhong tamjong chhong som pakhat tur ani a chuan adung lam tila a hlai zong alen zong hi fitza somriat panga chuan awang lam len zong fitza som nga vel football field puitling ti adon mai ani a ta chuan mihring a conference hall taka hen mihring sangthum zaruk leng tura ruam man ani chumi ba ka chuan a hnuai lama hian car dana tur hi car parking hi car zan hi chuang dana tur ruam man ani boka chuti rualin planning and financial board la mim thal sak to angin plan te po ha drawing te po siam thatania a hnuaya hian function te naw han mana turatan mi jathum jali bor vel leng hall hi ruam man telbok ani tun kuma kan malak tur china chuan hemi tual zol ser tok zol kan ti mai hi hemi level hian a slap hi chun kan tuma tuna kan slap chun mek chunga hian slap ni kan la bak le ani hemi slap ni kan chun le chuan parking po zau tak kan neanga chuan tun kum sang ni som ni paruk khompui assembly te po hi helai muna nge hian nei thei to turin ACNPC committee chuan chak takin ma kan la aphur takin ma kan la mek ani Social Wing Committee General PYD Bultumin April ni som pakhat inrini khan chite lui then fine hatlang nei ani chite veng in pui kota hatlang hlana in khom toy nei masak ania lanun puya pachwa Chairman Social Wing Committee chuan he hun hi akai shwaya tolupa VK Lalmal Soma Vice Chairman chuan hun ser mangin Efla Lomzola Secretary in report ape ani chite lui then fine hatlang a hian mi zar borvel an thok chhuaka Bazar Bial PYD Bethlehem Bial PYD Bongkon Bial PYD le Ainon Veng PYD baka 1S Royal Enfield Riders ten hatlang a hian an thok chhuak ani Mizoram UPC Bible Zirna Apostolic Theological Institute 3rd year July te chuan April ni kwa atangani som police hung khan Kolkata study tour anneya Dean Reverend Bilal Chanhima Havin Zirlai som pakwa study tour a hian an kala April ni som khan Kolkata an thleng ani
ปัทยานีโคลกัตตาเขาชันเตอินโคมปุยนมิโซเซกชันอินโคมา ATI เจอร์ไลประธานเดวิดวาเลรวัตกิมันทุชิลรงโบนะอันนี้ทลายดาร์งาบอร์เวลานนมิโซเตนินปัทยานเบียกอินโคมในหูเวลอินดินเรเวเรนบิลชันฮิมันเฮนอัจฉริยะปัทยานทุงไอทักอันนี้ ATI 30 years July te hian saditor an nei chung hian Kolkata a hmun ming thang le poi mo te an tlowa Kolkata ko shan ne na ngei shuina thilpek atan cheng sanga ATI 30 years July te hian an pe bok ani April ni sompali thole ni khan ATI July saditora kal te hi aizol panin an let le a atuk ni sompanga zan khan ATI campus long takin an thling le ta ani ATI chuan May ni li atangani ria chung hian first terminal exam abot seidona tunlai hian zirlai no pangte po in zirna konga theitop an chwa mek zel ani ATI board malakna in staff quarters chokidar quarters le library building tur sak tum mek ania IMC a leilei phalna an hmuto hei hi kumina ATI malakna lian zwal ani bia chung rongbol na lo ngai thak chun zom ila Longlai Council veng koshana loi turin April ni som pani pathiani jing in khoma Reverend KLL ompuya bial to pastor chuan Paul dang atangin mithar chung ko khat member pariat te chu Mizoram UPC a alom lut hemini vek hian sia ha bial news sia ha koshana loi turin mithar chung ko khat member pathum te chu upa jelal thiang hlima news sia ha to chung chairman chuan Paul dang atangin Mizoram UPC a alom lut bok lom lu tharjinga an fano pangchu Tirkau Emmanuel Thiang Hima Speaker Ebenezer Revival Team chuan pathian hne na hlan bok ani sia ha biala hian Ebenezer Revival Team te chuan rong an bol meka kumin chunga sia ha bial a member tharlom lu to za chu mi somruk pahni anni headquarters koshana April ni som pahni pathiani khan baptist makhur hon ania mi pariat lai in bial to pastor Jonathan la romoya kotalal pa iswa mingin baptisma anchang baptisma chang tharte hi senior department zirlai no pangte anni Bongkon bial eden thar koshana loi turin April ni som pani pathiani chuma in khoma Reverend Zoram Tharan mi thar pakhat Mizoram UPC a alom luta in khom banalal pa iswa mangin baptisma achang ani hemini vek hian bial to pastor chuan no pang pani pathian hne na hlan na nei bok Bongkon bial eden thar koshana vek hian April ni som panga ni lai zan in khoma mi thar pakhat chu Reverend Zoram Thara bial to pastor chuan Paul dang atangin Mizoram UPC a alom lut le ani Champhai bia tlang sama member tharlom lu anni April ni som pani pathiani zan in khoma champhai bia tlang sam koshana loi turin member thar pani te chu Paul danga tangin pastor lalming chuanga bial to pastor chuan Mizoram UPC a alom lut champhai bia la hian February ni som pali atanga April ni som pani thleng khan member thar somli panga Mizoram UPC a alom lu anni to ani Champhai bial din tharveng koshana pathiani vek khan chahnuin khoma bial to pastor lalming chuangan nauhlan rongbolna le baptisma rongbolna anaya mi pathni in lalpa iswa mingin baptisma anchanga no pang pathni pathian hne na ahlan baka pathiani chhma in khoma Sunday school zir lai la in chhnua thushi rongbolna anei bok ani Serchip bial in khom puiwai somthum pakhatna zo ar biak ina nga chu April ni som atanga ni som pathni chung kha new serchip koshan biak ina man ania bial chung atanga ruat big ten thushi rongbolna annei in khom puya hian zir top zana in khom pui hlanna le palai lomna upa a ro nga ka bial chairman in ania in rin nia ro rel in khom annei bok serchip bial in khom pui hi tlong taka manzo ani Saipum bial in khom pui voi khatna April ni som atanga ni som pani chung khan bial headquarters Saipum koshan biak ina man ania Reverend biak choi lo bial to pastor to speaker ni in bial chung atangin ruat big ten zai rong bolna nei ani in khom puya hian palai riak lut an thanem hlea ezola tanga in khom pui man pui tu engi mazat anom bok a in khom puya hian general LED president lo ni to remlal tharin pathian ni chhma le chanhuwa thushi rong bolna anei bok ani Saipum bial in khom pui ro rel na chuan kumsang ni somni pasari bial in khom pui chu not chon puya angata kumsang ni somni pasari atangin bial in khom pui thlenna tur rotation a kalpui an rel ani pastor quarter budget a cheng sing khada te kumin chunga to chungtin upa le to lupa poala account and leadership seminar le training neite pastor quarters building subcommittee din rotna te le kumsang ni somni paruk budget te chu Saipum bial in khom pui ro re langsar zwal te ania area in khom puya thlen turin agenda engmozat an pombok ani leng pui bial leng te koshana April ni som pakhat in rin ni khan laram huni chan pathian choi moina anaya zirtop zana tagin pathian biak in khom anaya Reverend K Zoram chan thanga bial to pastor to speaker ani leng te koshana pathian choi moina hi leng pui bial chung le pon atangin chim tu an thanem hle ani
mamit bial inkhom pui vai som thum pakhat na tlawng taka man zo ani April ni som atanga ni som pahnih pathian ni mangkhan mamit bial chuan bongwa ko shan biak ina inkhom pui an manga tirkau vanla ruala Nehemia revival team phaizawa rongbol a omek chu bial inkhom pui a hen speaker ani inrin ni leng in ro rel inkhom ania agenda som pahnih chop chwa jinga agenda som chu bo zui atan an poma area inkhom puya lu chau tur agenda an rel bok ani kumsang ni somni pasari bial inkhom pui chu na zol ko shana an ngata bial pon fe chwate mamit bial chunga ko shan ladin launa a din tura malakte bolzau preaching point a crusade neite upa le twal upa nu pui te pwala seminar neite koshan committee chin in toy tharna neite kumsang ni somni pasari kumtir a upa le twal upa pwala in fui tharna neite khothlang area inkhom pui mamit bial in adon tura organizing committee din rona tele bial media sales ti chakte chu mamit bial inkhom pui ro re langsar zwalte ani mamit bial inkhom pui a hian Teresa Mal somhlui le melody ramthiang limite chuan zai rong bolna an nei thin boka inkhom pui hi hlim takin pathiani zan khan an hmang zo ani bil khothlir bial inkhom pui bu changphai ko shanang ha chu April ni som atanga ni som pani chung khan hlim taka man ania tirkau rat fam ki ma chu speaker ani ni som pakhat inrin ni leng ro rel inkhom an neya kumsang ni som hi pasari inkhom pui nei na hmun atan kwalmoi ko shan an ruata bial inkhom pui thleng tu pui na ti san an rel bok bil khothlir bial inkhom pui a hian pathian ni choma inkhoma kumsang ni som ni panga atanga kumsang ni som ni paruk inkhom pui le inkhom pui inkara ko shan member boral te sun na nei ania Reverend PC Vanlal Ruata bial to pastor chuan he hun hi amang ani bil khothlir bial inkhom pui a hian speaker rongbol na palai kal khom ten an hlok pui hlea inkhom pui hi pathian ni zan khan atiak ani ruantlang bial chunga ko shan shang te chuan marsi somni pakwa tumkau ni jing kara kholai fangin la li swa choi moinan kong anzo tumkau ni zanlam inkhoma bial to pastor Reverend Lalmun Khetan shwai kon ko shana lalpa zanria sacrament le kasi rongbol na abwat sei ani April ni alungei zana bial headquarters ruantlang ko shana sacrament le kasi rongbol na bial to pastor in anei boka melbu ko shan zotlang ko shan zo khothar ko shan le khomoi ko shana te bial chunga tir ko ten kasi rongbol na le sacrament roi an bwat sei ani Good Friday le Easter Sunday ya bial to pastor Reverend Lalmun Khetan ruantlang ko shana rongbol na aneya melbu ko shan te chuan hun puya hian roi an the ani ruantlang bial inkhom pui tlawng taka manzo ani bial headquarters ruantlang ko shan biak ina April ni som atanga ni som pani pathian ni mangkhan bial inkhom pui hlotling taka man ania Reverend Lalmun Kheta bial to pastor to speaker ani ruantlang bial inkhom pui a hian twalupa lai raukima twalupa lalchan puya Teresa Mal som sangi baby kela shadringli lal en koliten zai rong bolna an nei boka thule thlara rong bolna a ko shan hotel hlok takin inkhom pui hi an mang ani Zimabok biala April ni som pakhat inrin ni khan upazir sang zela te chung kwa chuan Falkland Kaushana pathian choi moina an neya zirtom ni zan atanga pathian ni zan thleng khan revival inkhom hlim takin an hmang ani pathian choi moina inkhoma hian tir kaulal din liana aibok chu speaker ania bial chung le pon atangin man pui tu an thanem hle ani Zimabok bial din thar Kaushana April ni som pani pathian ni chokma inkhoma mithar pakhat chu pol dang atangin tirkau Anthony la shwai zela Speaker Mathia Revival Team chuan Mizoram UPC a alom nuta inkhom bana lalpa iswam pingin baptisma chantir ani din thar Kaushana hian marchak area revival team Mathia Revival Team te chuan rong an bol mek ani Sakordai le Senvon bial PYD te chuan joint revival an hmang General PYD Bull to Min April ni som atang ni som pani pathian ni mang khan Sakordai headquarters Kaushan biakina Sakordai bial le Senvon bial PYD te chuan joint revival an hmanga General PYD shoi tu te twalupa misak vanlal thana secretary H Ruben lal biak puya treasurer twalupa vanlal machwana EBM le twalupa rosang zola SWC member te chuan an man pui Senvon bial atangin PYD member somli chuang he huna hian antel theya PYD member baga Kaushan upa le LED member engimuzati antel buibok ani joint revival hi abul chanzan atanga top thlengin pastor Silan Ming sanga Sakordai bial to pastor le pastor Jerin Naliana Senvon bial to pastor ten an hawa tir kauzau sang liana not khole ka general headquarters in aroi mek le tir kauzau nun tronga sailu tara marchak area ina aroi mek chu he huna hian antel bok ani
Sakordai Bial le Sen Von Bial Joint Revival a hian Tualupa Misak Vanlal Thana Secretary General PYD Inzir Top Nizan le Pathian Nizana Thushi Rongbol na anaya H Ruben Biak Puya Treasurer General PYD in Rin Nizan le Pathian ni Chhnua Thushi Rongbol na nei vele in Tualupa Vanlal Machwana EBM General PYD in Rin ni chuna seminar paper leadership training ti thupui mangin zirtina apea Pathian ni chhma a Thushi Rongbol na nei bok ani Sen Von Bial le Sakordai Bial atangin zai thiamten inkhom apiangin zai rongbol na annei chin boka inrini zan le pathiani zan inkhom bana zai khom na annei boka tharau thiang hlim baptisma changthar te omin John Revival hi pathian tharau thiang hlim ompui na hnuaya hlim takin pathiani zan khan an hmangzau ani Sakordai Bial Vaitin Kaushana Loi Turin April ni som pathum thocha ni zan khan mithar chung ko khan member pali te chu Bial to pastor C Lalming Sangan Paul dang atangin Mizoram UPC a alom lut Sakordai Bial Mauchar Muna Mar Chak area ina aroi mek revival team tirkau Engiala Nunzira le achante rongbol na kal zela baptisma changthar mi engmozat anom Mauchar ko shanalal pa iswa pinga baptisma changthar te hi mi som pakhat ania tharau thianglim baptisma changthar mi som pali lai mei anom bok ania Sairang Bial Serzor ko shanaloi turin mithar chung ko khan member panga te chu Paul danga tangin April ni som pani pathiani zan inkhoma Bial to pastor Reverend PC Parlianan Mizoram UPC a alom lut hemi zan hian Bial to pastor chuan kesirong bona Serzor ko shante abwa sei sakbok Sairang Bial phunchong ko shana April ni som panga ni lai ni zan inkhoma mithar pali chung ko khat chu Bial to pastor Reverend PC Parlianan Paul danga tangin Mizoram UPC a alom lut bok ani Sairang Bial Sunday School Board chu April ni som pakhat inrini khan kumsang ni som hi pasari Bial Sunday School inkhom pui royal inkhom nei na mun tur le senior le doctrine department inkhom pui na mun tur te ngei to in an thukhoma Sairang ko shan chu an ruat kumsang ni som hi paruk beginner atanga intermediate department meet inti siak na tur an thlang fel boka kumsang ni som pariat kuma inti siak na bu chu man le turin an rel ani Sairang Bial Missions Board po hemini vekhian si mui ko shan biak ina an thukhoma Bial Revival nei na mun turatan ngal chom ko shan chu ruatin ahuna tan June ni som pathum le ni som pali chu an ruam hana speaker atan Reverend Andrew L Singson Secretary General Missions Department chu som an rel ani Kanghun Bial chung ram thar shei chuka April ni som pakhat inrini khan sila chan himate chung kwa chuan lom thu soi choi moina anneya upa zau nun moya President General PYD chu speaker ani speaker hi keram nun sangale Michael Lalom twanga bungkon ten an choi om ani lom thu soi na pual hian April ni som zir top zan atangin pathian biak inkhom anneya pathian ni zan thleng khan revival a chunzom ani lom thu soi na inkhoma hian mithar pathum te chu Paul dang atangin Bial to pastor Reverend Laltan Khuman Mizoram UPC a alom luta inrini jing inkhom bana member thar te hian lalpa iswa mingin baptisma an changhal ani na thial Bial inkhom pui voisom thum na chu April ni som atangani som pathi pathian ni mangkhan electric tual chung biak ina man ania Reverend Ngur Thanpara Sailao General Superintendent Swan man puin inkhom puya hian speaker ania inrin nia rorel inkhom ania agenda somhi paruk chop chwa jinga agenda somhi pathum chu bozui turapom ani na thial Bial inkhom puya hian electric tual chung LED ruthi group Nancy Lomsang Zwali le mal somdong Zwali ten zai rongbol na nei chin boka inkhom pui hi April ni som pathi pathiani zan khan atriak ani Champui Bial PYD te chuan champhai zo te ko shan an tloa pathian biak ho na hlim takin an nei April ni som pakat inrini khan Champui Bial PYD te chuan champhai zo te ko shan an tloa pathian ni zan thleng khan revival nen hlim takin hun an manga Champui Bial PYD atangin PYD member somnga panga chuang an fe chuak thei ani he fe chwa inkan to na hian tirkau ke lal ma chwana Champui PYD advisor tirkau pi silal biak ni a zuang tui veng thar Tualupa H la remsiama Champui Bial PYD Vice President le tirkau Isak Mel Somtruanga Champui Bial PYD President te chan thoshi rongbol na anneya zote PYD zai Paul lal himpui Champui PYD lal him omi zote PYD Mary Larin chani Champui PYD te chuan zai rongbol na nei bok ani Champui Bial PYD te hian kaushan hlabu le PYD hlabu zote kaushan te hnena thilpek atan an hlan ani Khobung Bial PYD le Dilkon Bial PYD te chuan Joint Revival an hmanga General PYD Shwai tu ten an hman pui Joint Revival hi April ni som atangani so pathi pathian ni hmang khan dungtlang kaushan biak ina hman ania General PYD atangin Tualupa Gideon Vanlal ni saka Assistant Secretary tirkau Arlal biak dekai EBM upa Arlarin mona EBM la rem chhungi EBM ten he hun hi man pui tur hian an kala zai rongbol na nein silal man pui ram thar chuan
general PYD shwai tu te hi atoi om ani John Revival a hian dil kon bial atangin member somthum chuang an kala khubung bial atangin palai kal an than he bok khubung le dil kon bial PYD John Revival a hian general PYD shwai tu ten thushil rong bolna ania tolupa Gideon Valal ni sakan pathiani chanu le zana thushil rong bolna ania tirkau arlal biak dekan zir top ni zan le pathiani chama rong bolna anei thunga upa arlarin monan irini zana thushil rong bolna anei velea inkhoma piang in silal man puin za rong bolna anei chinbok irini ni lengin dungtlang filta inti hlimna anneya irini zan le pathiani zana zai khomna hun hlim takin an nei bok ani John Revival an man chung hian pastoral king lova khobung bial tu chuan atira tanga top zan thlengin atelpuya hlim takin he revival hi an mangzau ani Aibok Bial Missions Department malak na iyan lama dyan work game na ani Aibok Bial Missions Department le Bial PYD Changkop chuan Upper Assam Fields hunga lama dyan kaushan biak in sa in work game an naya April ni ruk thochan ni zan khan sai rang rail station chua sanin mi som pasari work game nei tur hian an thok chuaka April ni rian ni lai ni zingkara ta dunia thlengin pastor Mallory Vanal Fingfela quarter sa tuk chuan an aya choi kham atangin biak in sak work game chu an nei chan ngal ani lama jan biak in sa Aibok bial atanga kal te hian April ni som pathum to than ni thleng khan work game hi an neya April ni som pathi pathian ni khan ta dunia kaushan te pathian biak in khom nei puin hlim takin hun an mang hawa work game a kal Aibok bial to pastor Reverend Silaram kha kan thu shirong bolna anei ani lama jan kaushan biak in sa a work game nei akal Aibok bial atanga fe chuak te hi April ni som pathum to thochan ni zan khan Aibok lampanin an hole ani tin thar bial tui kwal kaushana lo turin April ni som panga ni lai ni zan inkhoma mithar chung ko khan member panga te chu bol dang atangin tirko Francis Laldong Zealand Mizoram UPC a alom lut tirko Francis Laldong Zela hi tui kwal kaushana rong bol tura roi mek ani lungsen bial lungrang south kaushana po April ni som panga ni lai zan inkhoma mithar pakhat chu bol dang atangin pastor Mel Somlianan Mizoram UPC a alom lut lungsen biala kumin chunga mithar lom lut to za chu mi somthum paruk anni thingsul thlia kaushana April ni som panga ni lai zan khan kaushan inkhoma mithar pahni pol dang atangin kaushan chairman upa silal twang liana Mizoram UPC a alom lut mithar lom lut te hi inkhom banalal pa iswam pingin bial to pastor Artilal Chanpuyan baptisma achantir ani khozol veng thar bial neidon kaushan PYD te chuan champhai veng lai kaushan tloin pathian bia khawna anneya neidon PYD member thanem tak an fe chuak ani April ni sopanga ni lai ni zan khan harmon kaushana loi turin member thar pali te chu pol danga tangin Mizoram UPC a lomlu anni khozol veng thar bial vek chongtai kaushana loi turin member thar pathum te chu pol danga tangin Mizoram UPC a lomlu anni bok heti hian komin chunga khozol veng thar biala mi thar lomlu to sa chu mi som pasari anni ole khati zong kha tunkar chunga kaushan rong bolna chanchin kan thlir le ngi thla khau the chu ani e